babugambira mu rukiko rw'ukwezi umwaka 2025 kandi urukoriro hacishaye cha St Joseph SS mu Rukembogo. Umwaka 2025 tusoboyire gukora mu magoba mu bamemba mu migabo n'ibindi byona ati nka mu magoba mwaka 2025 tusoboyire gukora amagoba gakwingana miliyoni 10.5. So echo ni mpora ninchye simisa nko mukozi ni ndorangu sako eremu netera orutamu so ntero maranga abantu nywena mwije mchazo microfinance we handitse sete muno mutwara sete nakadaga zonka mu buli member kandi niterera ba member ngumizamu ntugura imugabo akube mugabo ngomani gitongore umugabo tuguhindwiramo twagwihame twali 10 twagarama twali 2 okusobozisa ba member kugura imugabo nyingi kandi ibangero. Chance Robert manager wa Sakweji ayanjurire ba member okuba member babo beyonjire kandi obuhereza bwabo nabwo nubuhinda tugenda mu loans zaitu rundi ebyamabanja nago gasoboyire kukura kuruga ha billion na miliyoni 5.5 gagenda ha billion na miliyoni 8 n'enkaga tugenda harubaju za rwa sente zo kwahura na tusoboyire kutera urutambu twaruga ha miliyoni 9 ha miliyoni 10 twagenda ha billion na miliyoni 10 na mukaga. Nyowe ngo mukazi nsoboyire kwe yahura kasente kangi kwe sevingira nanye ngo mungu etya kabiri Charles Microfinance Nyambire omukohozayo aka senta ka school fees loan Charles birangitahamu ukubosabire loan utungira mbwire bajyana bakurambura sente nabazikuha zikore cyo kubano yenda abakwita abasubuzi kujya kusaba loan no bayine kigenderero. Urukiko rukiruma bebembezi ba district ya Chenjojo kandi bagambire ba member ku government yetebekanise okwera za sako magike nyakuri mu ba members nyibatire mugongo kakubota gonza ensi yawe kakubota gonza eka yawe kubota gonza sako yawe nkora hiye tesobora kukura nyino kusima munonga emirimo y'isako ekozire habo kwa bakuzire kurunji omu report ya auditors babo twatunga report eri kugira ngo bakozire amagoba sako ezindi nizikora deficit chonka cha Rusozi Microfinance sako ekozire surplus ba member abakizire kugure mugabo n'ababikire kurunji bahirwe behembo Satoke we wale kukora na amani gasha kwa Daniel Bingana.